Koristim priliku da čestitam na otvaranju novog hipermarketa, na proširenju kapaciteta. Svakako je ovo jedan dobar primjer kako se prostori u zoni pored regionalnog puta mogu koristiti. Nadam se i vjerujem da će ovaj primjer i praksu dobrog poslovanja u opštini Kotor pratiti i drugi privrednici koji na ovom prostoru rade. Također ono na što moram da se osvrnem jeste činjenica da je Voli ove godine generalni sponzor i zlatni sponzor Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Pozdravljam takvu praksu socijalne odgovornosti u našem gradu i naravno pozivam sve druge da slijede praksu koju ove godine uspostavila kompanija Voli i za kraj još jedan put čestitke uz želju za uspješan rad. Danas smo ponovo otvorili vrata za svoje potrošače u Voli hipermarkete u Radanovićima na kružnom toku koji spaja Kotor, Tivat i Budvu. Kada smo otvorili ovdje svoj prvi objekat, on je zaista postavio neke nove standarde kada je trgovina u pitanju i stvorio naviku kod potrošača da uvijek dobiju najbolju uslugu, najbogatiju ponudu uz odlične cijene. Upravo time smo se rukovodili prilikom odluke o renoviranju tog marketa, jer on već negdje i formatom bio prevaziđen u smislu da je potrošača bilo sve više i nismo mogli na pravi način da ispratimo njihove zahtjeve. Stoga, sa velikim zadovoljstvom danas predstavljamo naš novi hipermarket na ukupnoj površini od 5500 kvadratnih metara. U ponudi smo fokusirani na domaće proizvođače, međutim ovdje mogu naći i najprodbivljiviji kupci sve što žele i što im je potrebno. Novitet koji donosi hipermarket je sektor Take and Go sa ponudom svježe sjeđenih sokova, salata, ali i tradicionalnih italijanskih pizza kao i raznih pita, peciva, hamburgera, sendviča. Na spratu se priprema restoran koji će uskoro biti otvoren i sigurna sam da će naši potrošači biti veoma zadovoljni cjelokupnom ponudom hipermarketa. Danas su na snazi specijalni popusti, svi računi su umanjeni za 10% i kao što vidite potrošači su odlučili da iskoriste ovu posebnu povoljnost.